eso saludamos al compa Pascual Vázquez hasta Barranquilla. Y sin olvidar a Ezequiel González Salas y sus niñas Claisalia y Yulisa. Somos Talento Juvenil de Jucupá. Sepa que pen ane ye kwatong ye yani ke pene tuyuri ne kwaratu maya pene tuku eri pekaro te vitu hikre me matu mana pe muyeka pe utana betu reka pe muyane ahe chetimye me neri ne yuhabe ya pene tuyuri pe kwayu te via remene kuboni uka iyarime nekwati yarube mane uye mieni mane atamieni rekane mujane kare puti yube yepene tuyuri yatsu kwate yube mere yepe yane iku penes baune pe utatswakati airpe kareka kena me pe haite ekupe mitama chipe kwa haineni separi ne reuta nene puyekani. Y con la misma vibra mando a saludar a la familia Seferino Chivarra, para mi primo Rango, ánimo primo Adán, saca la parejita, eso, y sin dejar atrás compa Claudio, báilale, báilale, eso, suena, Lema Records. Sepa que pen ane ye kwatong ye yani ya pene tuyuri ne kwaratu maya pene tuku eri pekaro te vitu ikre me matu mana pe muyeka pe utana betu reka pe muyane ahe chetimye me neri ne yuhabe ya pene tuyuri pe kwayu te via remene kuboni uka iyarime nekwati yarube mane uye mieni mane atamieni rekane muyane kare puti yube yepene tuyuri yatsu kwate yube mere yepe yane iku penes baune pe utatswakatu airpe kareka kena me pe haitu ekupe mitama chipe kwa haineni separi ne reuta nene puyekani.